Assalamu alaikum. Keyinchi qavarning ko'ruvchilari, bugungi chiqarilishda sizlarga Mercedes-Benz sapoktorni ko'rsatamiz. Turjaga deb qo'ydi. Eng aqcha tava turgan mashinalar bu yerda Mercedes-Benz Sprinter 416 2004-yilgi 2.7 deydi. $15.500 telefon nomerlari. Mana ikkisini ko'tarib qo'yib ko'rmayapti. 0777 0555 47 41 27 deydi. Qanchaga berasiz sizniki? Qanchaga berasiz? Söylüyorsunuz. Dubl kabina ekan. Qancha yildan beri haydaysiz? 2 yildan beri. Aballar yaxshi? Мост турбина. Qanday? Мост турбина. Yaxshi? Отлично состояние. Qancha грузоподъемность bunaqa? 3 tonna 4 tonna spokойно ko'taradi. Samosval emasmi? Yo'q, просто. Bort narashka bormi yo'q? Bu tent. Yo'q. Yo'q. Menga выгодно mo'l жұмыс 3 soatdan ochiladi. 3 soatdan ochiladi bular. Bu zavodskoyda shunda bordi. 3 soatdan ochiladi. Zavodskoy bordi. Salib ko'rasizlar. Telefon nomerlarini ko'rsatdik. Megacom, Beeline nomerlari bor ekan. Yaxshi. Keyingi mashinalarni ko'rsatib beraylik. Mana yerda gazellardan kelib qoldir. Rossiyadan kelgan o'xshaydi. Gazel deydi. Tak, mana ikkita tuzlab qo'yingizchi. 550 ming so'm so'rayaptir. Tak, 2004-yilgi nomeri 0553 71 81 81 deydi. 9 katli gazel. Dubl kabina ekan da. Артында qancha kishi yotadi bu yerga? 4 kishi o'tiradi ekan endi. Turbina bor bunda. Yo'q, 5 turbina. 5 turbina mı? Ne ekan? Dizel. Ha bu dizelli motor bu. Maydiqi. Tak, döngülüktür. Bu porter sprinterlerden çoğunluq o'xshaydi biraz. Abalı yaxshi ekan. Buniki артындағы bortning abalı. İçi uzunluğu 3 metreden biraz aşağırak çıkadi ekan. Жанында дағы bir gazel. Артын ko'rsatayli. Bortning içi. Hazır malumatlarını alağız. Kirip. Bu da sizdeki mi? Ha, sizde yakın var. Geçiriz belki. Tak. Gazel'de 2015 yıl 600 ming so'm so'raptır. 0505 04 27 27 deydi. 2015 yıl ekan. Gazel. Kırgızistan. Tak. Gazel'der. Qancha 5 tonna ko'tarib belki bulda? 3 tonna. Siz götürüyorsunuz 5 tonna. Ha, Tigayka götürüyorken 5 tonna. Tak. Bu belki 3 tonnayla götürelim deydi. Mana yerda çekeceğim bir sapok keltir bazarga. Telefon nomerleri. Tak 93-yıl ekan 29. Sizdeki belki 0222 25 25 25 0507 32 44 92. Sizdeki? İçinde hacayın. Dubl kabina ekan ha. Артында qancha bort uzunluğu? Bortun uzunluğu qancha bayke? 450. 4,5 metre. Dokumentteri qanday mashinanın? Dokumentler öte qo'z. Qo'z. Светной bu. Eme motor коробка neniki? O'ziniki je salgansizmi? 2.9 ha? Turbina yo'q. Ne o'shunday. To'g'ri, turbinasi borlardan yaxshi tartadi deydi. Артында 9 katli ekan. Buna abalını görüp durasızlar. Stop doğru aslında ekan. Görüp duradi. Tak, 4,5 uzunluğu ekan. Bağısı qancha dediniz? 450 ming. 450 ming. Bağısı da 450 ming ekan. Buna. Tak, дағы bir sapok 9 katlı deydi 650 ming so'm. 410D deydi 89-yılgi 9 объем автомобиль из Беларуси deydi. Свежий geldi bu bayka. Машина свежая, да? Да. Когда она пришла? В мае приехала. В мае, да? Так, мунаки. Aslında 2 cuma burada оформление oldu. А по цене сколько будет окончательно? У нас YouTube канал. Байке, по цене сколько будет окончательно? Ты что предложишь? Нет, у нас YouTube канал. Мы блогеры. Ну, 600 ming bo'ladi deydi. Satqысы келбей айтқандар қандай адамдар. Так, жанында дағы бір сапок. Егер тартып отқаннан кейін бағаларын жақсы айтып қойыш керек та, мыншаға сатамын деп. Так, 1992 жылғы пятиступка дейді. Телефон номерлері жоқ екен. Çalбай байке сізге ешкім. Же номерлерді айтып қойсыз ба? Қанша номеріңіз? 0555 79 51 63. Арты қанша ұзыны? 3,5 бар? 3,20.
320 deydi. Односкатный ekan сапога. Motor qaq neniki? 601 motor 203. 601 203 объем motor deydi. $5500. Так. Dağın sapoktordu. İkinci sapoktor gelip durgu bu yıl. Bunusunda 410 deydi bundağın. Так. 0507 51 44 96 0707 93 77 22 93 жылғы 3 куб сапог екен. Абалы өте жақсы көрінеді. Борт ұзын екен. Көріп тұрғаныңыздардай 1 метрдей шығып қалады. Ички абалдары аябай жақсы қаралған, чынында жақсы қаралған сапог екен. Ұзындығы бір 3,5-дай шығып қалады. Борттың ұзындығы. Тақсыр машинаны қаншаға бересіз? Машинаны 600 деп атабыз. 600 деп атабыз. Беришиңизди айтабыз. 20 берем. 20 бересиң. Документтер өзүңүз аттыңызда бу? Дөңгөлөктөр жаңы экен, а? Булар бутка болгон бу. Бутка болгон бу. Кайда иштеп жүрдү бул эми? Жалаватта жүргөн. Жалаватта жүргөн. Абал жакшы экен бирок, а? Вообще таза. Бир кол бije алып келдиңиз бул жактан. Бир кол Германиядан келген да. Бир кол машина экен, мынакей. Бактарын Мына система Германияда жок болуш керек. Ошондойбу? Завод адамда чыккан эмеспи? Вообще таза. Завод адамда чыккан эмеспи? Жок да мына система. Ошондой бирок. Жакшы экен. Кей жака бар биздики. Жанында дагы бир сапог. Борт нарашкасы менен экен. 91-жылкы 2-3 объем цена договорная дейт. Чалып көрөсүздөр. Эси жогошойт. Номер азыр тартабыз байке. Чекеден. Мынакей. Кей жака бар, кей жака бар. Кей жака барды билесиздерби? Подписка кылып коюңуздар, а? Ава, машинаңыз чыкса поделиться кылып коюң, а? Группаларга. Так, жанында дагы бир спринтер Сидай. Односкатный экен 2006-жылкы. Так, телефон номери 0700 99 99 68 $10 000 суралат экен. Артында борт высокий. Абалы ушундай. Көрүп турганыңыздардай. Жакшы экен абалы бирок. Так, бул сапог двухскатный экен, а бул дагы, Rama Gaz 53 deydi, 29 deydi. Telefon номерлери чалып көрөсүздөр. Азыр эси ичинде болсо эсинен баасын сурайбыз. Шеп, баасы канча сапогдун? 650. Канчага бересиздер ошондо? Сүйлөшөбүз, арзан. Сүйлөшөбүз. Эми айтып кое бериң да, бере турган бааңыз бар, бересиз да бир баага. 550, 600, 630. 630га берет экен. Борт канча узундугу? Борттун узундугу канча? 360. Кей жака бар. Теска бар, ниниси. Так, бир көрүп коелу, а? Неме бар экен, а? Запасной дөңгөлөк бар экен. Бул запасной дөңгөлөк барын алып төнөтүң чөөрө? Бар. Ошондой, а? Двускатта. Так, рамалар көрөчү, рамаларды. Gaz 53 рамасы. Канчасын бересиз реклама жакшыраак кылсак? Тамаша, биздики бекерлер реклама кетет. Бул мотор неники мотор? Экстра мотор. Жан коюлду. Мотор жан коюлуптур. Бул эме экен, родной эме экен, а? Дубль кабина экен, родной. Жакшы. Полный завод. Завод адамда чыккан эмес дейт. Так, Mercedes Tiday. Sprinter Tiday. Эч кандай маалыматы жок экен бирок. Эсинен сурап көрөлүчү. Сатабы, сатпайбы? Кимдики бул Tiday? Сиздикиби? Маалыматтар жок го, кагаздары. Сатылбайбы? Канча объемдор айтпайсызбы? Мен YouTube каналдан келип атам. 2003 жылкы? 2-3 объем. Жылычы? 98. Канчага деп атасыз басын? 13. Жазып коюңуз да биз келип тартып кете беребиз. Так, борт. Узуну канча борт? 3 барбы? Бар. 3 бар дейт. Двускатный экен. Мынакей. Так, дагы бир сапог. Дубль кабина 480 миң суралат экен. Телефон номерлери 95-жылкы 29 мотор. Мотор, не дегенсиз? Мотор 602 дейт, гидроз дейт. Гидравликасы дагы бар экен, а? Борт канча узуну? 4 метр, а? Двускатный экен. Немелерин көрсөтүп коет, Рама. Рама усиленный же усиленный эмеспи? Усиленный, а? Борт усиленный дейт. Бир сыйра айланасын көрсөттүк. Астында 2 адам отурат, мындай абалда. Так, кийинки сапогду көрсөтөлү. Сапогдун бирок жиндилери чыгыптыр бүгүн базаргачы.
Көргөн арманда, көрбөгөн дагы арманда дейт го. 550 миң сом сурап жазган экен акырында. 0773 13 19 3 куб дейт. 83-жылкы экен. Родной эме экен бул. Мындай не деп коет? Бортовой. Кузовдун ичи. Артыңкы дөңгөлөктөр уже ортодон ылдыйга түшүп калыптыр. Абалы ушундай. Тугандар, көрсөтүүнү улантабыз. Сапок көп экен. Чыдап отуруңуздар, түрдүрбөй көрүңүздөр, тугандар, түрдүрбөй. Так, 87-жылкы 29 дейт. Телефон номерлери, состояние отличный дептир, башка маалымат жок. Дубль кабина двухскатный экен. Арты илгери бутка болгон окшойт, же тент болгонбу. Кыскасы мына родной өзүнүн эме экен. Бортовой. Арткы дөңгөлөктөр абал аябай жакшы. Так, ачык экен, жабык экен. Жабык экен. Эси жок окшойт. Бирок чалып көрүңүздөр. Бааларын жазып койсоңуздар, урматтуу сатуучулар, бизге оңойраак болот. Толугураак маалымат жазсаңыздар, клиент толук маалымат алгандан кийин алганга тезирээк шашылат. Так, 445 миң сом Rama газ 53 телефон номерлери. Канчага бересиз, байке? Канча беришти эртеден бери? 400 беришти, бербей койдуңуз, а? Эме канча узундугу? Борт 430, а? Газ 53-ин койгонсузбу? Мына газ 53-ин коюп тур. Анын үстүнөн да усилтет. Бул эме самосвалбы же самосвал эмеспи? Самосвалбы? Самосвалбы? Жок, мындай эле. Мындай эле. Ичинде эки эле орундук бар экен. Үстүлөрүнөн алып жакшы абалда экен. Так, бортовой сапоктор көрсөтөбүз дегенбиз. Мына жерде бирөөнү аябай текшерип атат. Шунда көрөлчү. Самосвалбы бул? А? Самосвалбы? Көтөрүңүзчү. Не болуп атат? Давление теппей атабы? Так, бааларын сиздерге көрсөтө береличи. Так, 520 миң сом экен. 0709 48 51 41 экен. Так. Жанында Mercedes Tiday. Средний база окшойт. 550 миң сом дейт. Эң арзан ушул чыгып атат. Азыр 2-3 объем. Телефон номерлерин да көрүп турасыздар. Односкатный. Дубль кабина эмес. Мына борттун ичи. Турганыңыздарда. Абалы ушул ак түстө Tiday 308 экен. Чалып, эсимен сүйлөшүп көрүңүздөр. Жанында болсо да бир сапок 380 миң сурап атат. 3 куб механика. Телефон номерлери. Пауза кылып көрүп алсаңыздар болот. Односкатный. Борттун арашкасы менен экен. Мал ташаганга аябай ыңгайлуу. Запаскасы астында экен, түйүндө. Эме дагы бар, фаркоп дагы бар экен. Дагы бир 2-3 сапок калды, ошону көрсөтөт анан жыйынтыктайбыз. Мына жерде дагы бир Sprinter Tiday бар экен. 98-жылкы 620 миң сурап атыптыр. Телефон номери 0730 14 15. Дубль кабина, односкатный экен. Борт канча узундугу, байке? Борт узундугу канча? Сиздики эмеси машина? Борт билбейсиз узундугуну? Я. Өлчөг эмесиз, а? Батабы кыскасы көп эле нерсе? Батата. Так, өлчөгөн эмес дейт, бирок эми 270 стандартный борттор деп көрүнүп атат. Өзүңүздөр дагы өлчөп көрүп аласыздар. Мына жерде Ford бортовой бар экен, дубль кабина. Мына маркасы. Түшүнгөндөр болсо, телефон номерлерин да татып коеюн. Түшүнгөндөр болсо, буну дагы көрүңүздөр. Ford'ун дагы двускатный чоң бортовойлор да бар экен. Так, сапок бортовой. Мына жерде дагы дубль кабина турат. Арзан окшойт, бааларын көрөт. 350 миң сурап атыптыр, мынакей. Телефон номерлери. Алыстан эле көрсөтөбүз. Себеби биз айтканбыз, музыка коюлган машиналарды жакындан тартпайбыз. Алыстан дагы мына бир сапок бар экен. 480 миң сурап атыптыр. Телефон номерлери 0999 30 30 70 88-жылкы 29 куб экен. Сиздикиби бул? Дубль кабина экен. Жана тартып кой деп аткан сиз болчуңуз, а? Ушу байке жана. Уважение жок. Алат айдай берет, а? Музыканы кичине ылдыраак кылып коюңузчу. Так, дубль кабина. Багаж, емелеріне бүт документтер бар. Өзүңүзгө раса жасаган экенсиз, буну, а?
Так, üstüne mına жерден лестница шығып кетеді екен, багаж бар екен. Артындағы бортына bağlı. Ақсақал жаңа тартып бер деп айтты. Асты жығач. Борт қанша ұзындығы ақсақал? Борт қанша ұзындығы? 3, жақсы. Грузоподъемность қанша? 2-3 тонна көтереді? 2,5-2 тонна көтереді. Самасы ол емес, а? Жоқ. Қаншаға бересем? Сөйлесеміз, қалай olsunlar. Айтыңдар эми. Да, примерный бағыңызды. Үшін тегерегінде сода қылабыз деп. 430 тегерек. 430 тегерегінде сода қыласыздар, а? Мотор қашан салғансыз? Мотор өзінікі. Өзінікі родной бу? Май жебей? Жоқ. Коробкалар. Коробка, моз, барын. Қаяқтан табады машинаны? Шаһарда болады? Демеле, Қарабалтадан. Қарабалтада болады, а? Чалып көресіздер номерлерге. Туғандар, сіздерге сапокторды бір сирә көрсетіп шыққанға әрекет қылдық. Егер де қандайдыр бір сұныш пікіріңіздер болса, жол болсам реклама беретілік десеңіздер, анда біз экранның астында номерлерді қалдырып кетеміз. Чалып, Бишкек шаарынан чүйден ичинен заказ берсеңіздер болады, барып тартып бергенге бұйырса әрекет қыласыз. Саламатта тұрыңыздар, біздің каналды дайым көріп, лайк басып, қолдап тұрыңыздар туғандар.